mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel clear tu te Sipai le vek ule December ni som ni thotan ni ani a hun thain chan theu kan bei sei tun tumpo Myanmar lam kan clear le anga nimin lama kan puan ta karen lam in dona tang khan bul kan tan lenga chumi ma in comment tu tengen na angin kan ram India chunga Omicron virus din mun thar kanan soile lokange Indian Express in voin tlai dar ngari ma kheta atarlan dan chuan ram chunga hian Omicron rikai hi mi zale somsari le pakhat an muto ti ani hei hi rikai an mu thei zat chawania rikai zong zong ani lo ti kha ria ila rikai zat hi chu atam man le to view mai thei ani an mu chuwa thei china chuan Maharashtra state a somnga le pali Delhi a somni le pariat Rajasthan a som pasari Karnataka a som pakua Telangana a somni Gujarat a som pakhat Kerala a som panga Andhra Pradesh a pakhat Chandigarh a pakhat Tamil Nadu a pakhat West Bengal a pali ani lau thonga GI mai lovin phim khur taka om kan tum theu don nia Karen state KNU Brigade 6 Ramchan leke ko lam mitralin miain le metho te le khan nimin chhun lai vela tang khan anin dona sa hle ti kan soya an chanchin chiang jok kan update thei telova tukin lama chiang de uzo ken an ron tar lang theita a nimina helai muna indona hian Sipai lal de ulam pali telin Terrorist Council Sipai lam mi somnga velan thi ni in NUG lama official news puanna PVTV chuan soya KNLA le KNDF lam hian terrorist Sipai te an ka hlum treu baka an ral thuam lian pakhat pistol pali sniper pakhat MK1 silai pathum MK2 silai pathum le bom engemozat silai mu engemozat an man sak le treu bokani hetia an chana chiat le tak ema wang hian a aya na sa be an tumaniang tukin dariat chhovel khan Sipai somsari vel chu Asia Road kong puidung zo in Miyawati laman pan le mek nia soyani a Miyawati lam chuan Sipai motor pahni le Sipai engemozat khopuya an lu bel thu an lo soi ve bok Miyawati hi Karen state khopui lian zinga meni chotia in buat saina kalmek chu an lo vo ve te ponianga KNU Brigade 7 lampoin an ramchan chunga lut terrorist Sipai te reng silayan kengemo keng loemo an lo kap masazel theyang ti in KNU Central lamatangin thupe kan dong to ni in voin khan an lo in soi ve boka nimin lam aya na sa in an la in dong le mai theyani nimin lama kan puan tak tho an mani update hun kan nga dewanga yang kan ti Shan state mar lama MNDAA tele terrorist Sipai te in do na po chiang zokin update kan hu thei tabok MNDAA ko kan nam Sipai te kem manran kem anti mailak tumin December ni som pasari le ni som pariat ni chung khan terrorist Sipai te chu anin pu acha mup maya ti chuan December ni som pakua nimina tang khanan be tan ta a thuang thuma in thenin terrorist Sipai te chuan kem lak tum nge yen an huala chunglama tangin jet fighter in a pui boka chotiang chuan a rip theiang perin an thok chuaka ma se mal som lo na chu a che chezo ka an tang le ta a za thla khopin nimin khan an che chiani anan in dau phata tang khan darkar khat chung lekin terrorist lam chuan ral thuam lian voizaruk chuang an kap chuak man ni in kokang news chuan soi hiala alo war dewani poin an kap tam hle ti ero achiang ani chotianga ral thuam lian panga an sai dot nu chuan le Sipai an chele ta a chundar som pahni le chan ve chowa tang phei chuan tengin an ral ka na sale hle boka voi sang zanga chuang an kap ni ina soi boka ni terrorist lam le Sipai hi zanga chuang an nia chung ho chu MNDAA tele an tran rual pui nam Sipai ten an lo dangania video ni se en nom tak turani MNDAA le an lam tang ten an lo dang ne hlea nimina anin dona khan terrorist Sipai somsari chuang an thia chutia an thi tak zoya wang chuan manor zel an ngam to lova an tol kir le taringot ani MNDAA lam chuan ral thuam le chutiang lam bungrua engemo an man treu maya MG3 silai le ral thuam lian
an man sak bok ni in the ko kang chuan a lo soi ve boka minong hlana nau te hi phum tu po nei lovin anom le nul don ani hi nakina sipai tam tak nen an beile ngei narin ombok heng karen le sian state mar lama hian terrorist sipai thi an tamboka nimin khan Myanmar ram chung mun ranga terrorist sipai thi zat kha khitet media chuan sipai zale somnga le pahni chin asoila hian report ala thleng kim lo atia chumi hnuwa tan luin khet news in a soi ve le a khitet media na don kim lo te lo dong kim te poniang chu ani chuan nimin khan ram chung mun ranga sipai thi zat chu zani le som paruk ni in a soya in daw na chhuwa tam na mun te chu karen state a voisom nga sian state a voisom sari sakain region huam chunga pdf te ne na in daw na voisom riat makuilama voisom pathum mandaleya voithum in daw na chuak ati nimin pia lam ai kha chuan sipai thi hi an tam le deuh ani hi voin lama po thingtlang kong te zo a terrorist sipai veivak te chu KNLA nam sipai ten chundar som pani pelvel khan an lo kap le a ti chuan Asia Road khoi lai mo a chuan in do na chuak le ngei ni in KNU lam chanchin re chiang deuh te chuan an soya anin do na hi KNU Brigade 6 ram chan chung nia soya ni nimina kan puan ta karen ni lam ve thum chu mi puyan lainat om le hle karen ni hi then kha chuan kan thliar rang thiam chia lo mai theya karen ni kan ti hi an nam ming in kau dan ni om takania Sipai Council in sang khat zakwa somret le pariat kumlama official state minga apuan sakchu kaya state ti ania tun thleng hian kaya state ti ala ni renga an state capital chu luaiko ani Myanmar chu lam karen state mar lama om Thailand ne na ramri in tom ve thowani karen ni ti in anin kau dan kanan ngai poimo sak deuh zo ka kaya state ti lovin karen ni state kan ti deuh ve thina ni hi karen ni state khopui loiko township huam chunga kuna klu khu khua chu December ni som ni tukendar sari vela tang khan terrorist sipai ten an hal le ta a KNDF laminan soidan chuan a khopum hian an halani tukina report an pek lai kha chuan in sari vel akang ral to ni nan soi hetianga kho hal tu te hi December ni som pariat nia do so we nong kho hal tu te tho khani in an soi poka silai te po an tom poka na sale hle ni an ti bok December ni som pariat khan heng terrorist sipai te hian loiko township huam chung an township mar chak lama om heng nong lung khua le in na khua te telin kholilai mai an lo hal to ni sakain region huam chung hi region dang ain a boina sa thin hlea an region hi azau boka PDF po pol rang an omani chung zinga pol pakhat golden triangle an ti te chuan December ni som pani atanga ni som pariat inkar cholkar khat chung khan terrorist sipai somkua zet anda thani in an soya heng PDF te hi atlang puin chinduin lui dunga chetla an ni deuh bera Sipai Council lamta lunglu phur tulong an ka chiat sak bokani December ni som pasari chohnulam khan nan kha khomi te chu helicopter atanga ka ni in le sipai te poinan ka bel boka ruang enge moza tan char to thu kan soya chutianga an ka nu chuan helicopter chuan sipaya da belta a chung sipaya da belte chu December ni som pakua nimin tu khan tongkhin yan police station atanga chuakin minta laman pan le a chutia an kalna lama kan ko PDF captain kalunga hovin an lo bom ta a terrorist sipai som pani zet an thi ve ni in voin khan an soi adam te chukal zelin minta khuwa in pakhat an hal ni in an soi bok sakain region kalemiu khopui ong ti sa venga cheng CDM a phusa ve tak health worker Nupa telin mi pakua lai mai chu December ni som ni tukindar nga vel khan Sipai Council lam chuan an lo man ta ni in RFA chuan a soya tukin khan sipai tam tham deuh thok chuakin veng in kalpo na kong peng li andang chata in nga andapa ti chuan health worker utin miu tenu pa le kutun tu nine Martin Phiwin ma bok song le midang mei chepali an manani
Sipai te hian ma bok sungi sum fai cheng noi som pasari an lak sak bok kalemeu khopuya hian February ni khata tanga voin thlengin Sipai Council hian mi zathum le somret le paruk an man to ni mong yu khopui po PDF te chet vel na en thlak nan ti ni om takin khopui veng rang ranga CCTV anda bel ni in DVB chuan voin khan soya nimin le voin khan khopui veng rang ranga CCTV an vo bel na sa hle ni ati Mandalay PG Takun Township December ni som pathum khan terrorist Sipai te chuan kute tuimong anti te Nupa chumanin an do pa an soi sakna lama an that le ta a an chung te po hril mi lovin December ni som panga khan an lo hal ral le ta mai ni in voin khan an soi December ni som pathum khan motor pahni mangin terrorist te chuan hemi te Nupa hi PDF supporter te an ni tia pu in an chen na in ata an throi chuaka December ni som panga khan an that ta ni no pang pakhat an nuchia Rangoon region huam chung Tungkhwa township Sipai motor pahni reson phurte chu tukindariat vel khan letpan chu khwa a Tungkhwa PDF TYF anti maiten remote control bom panga lai manginan beya Sipai pahni an thi hliam tuar an om triwa an rin thu TYF lam chuan an soibok Moon state lam hi rin ain thoman nei le talo deuh ni na langa Sipai lam tangan tam deuh nge PDF lam an ra chak theiri lo nge mani chanchin chiang takin kan threlei theiri lo wani December ni som ni tukin khan tatung khopuya dor lian panga chu Sipai company thil siam an la zor fo wangin warning pe in PDF lam chuan an bom ta a warning pe an ni boka bom pualaya rik sokhal papakhatin chete in hliam lo tur ti bak thile hliam tur dang an omlem lo wani CNA te hi duai nan chenalo lo ti tok in om ve mai theya an ho tu te hi training chuak ve ve kan nia keini ai ngot chuan ral rel dan a ngong om thei zong zong chutin thil an ti tura ngaila diktak chuan kale che vela PDF tam tak po hi CNN noya training chuak an ni nuk hlomani Cholkar tin mai hian CDF training an kalpui reng maya chutianga cholkar tin training an training voisom li le panga na po tluang takin an zo fel le ta ni in Chinland Information Center chuan voin khan soi International ram in lai chin dan le thilan ti du dan hi riat thiam har thei khop mai dan an lo nei te tun ma atanga in rem na lo om to be chana thil ti ti ang chi hi a om thina Japan sarkar po hi Myanmar mi puite tran tlat tu ani rolin an Sipai zirna hmuna te chuan minong hlana Sipai te chu zirna an la pe chun zom ve tho mai an rama Sipai lam le khazirna Japan Defense Department noya National Defense University lama chuan December ni som thleng khan minong hlana Sipai lam zirna chun zom tur mi pariat tan enrollment an la siam sak fo maya hei wang hian Justice for Myanmar chuan voin khan Japan sarkar ne na ngen na siamin Sipai Council lam tran pui lo ram turin atia heti khopa aram mi te chunga sual rap thak takati laya Sipai te ta na training lo phal sak zel hi chu thil dik tok lo enge ma chu omani antiani Aung San Suu Kyi case pani chu a fel to angai thei khania case dang alanga viau mai chung zinga tun laya an buai pui pani chu transportation lam ne na in nam noi case le communication lam ne na in nam noi case pani ania heng case ni thu boy chung changa kot thutluk na chu voina ngai tu tura ti khania ma se December ni somni le pasaria an son hlale ta dai mai heng case ni te bel khom hian arei pera kumlitan theina ane ni voina hetia an son hlat le tak chan hi Sipai Council lam hian engma soi an la nei lo ole tun tumata na Myanmar news kanan ti chuwa thei chu khati zong kha ania clear tu ten min hlut saka atop thlenga min lo ngai thak sak thina wangin in za chunga kan lo me